Habasdang ya gejingkran jeng hagaret Ford. Menteri rang bado kariu Narendra Modi ulaong bagade gesngi man sa akan mau ke India. Habakayat ya kelenti batamai, kajing semai batamai, rengkat bat kebor bala pentamai. Menteri rang bado ulai kublai ya barok kinong India, bat ikitu kiba iet ya ke India. Hakan ya kesngi rakhe ya kejing yo alat luot. Kadi gesngi banjam syakelenti batamai da kajingkut jengmut batamai. Kinong shnong kisngongo yo Bapu, Netaji Subhash Chandra Bose, Baba Saheb Ambedkar, Veer Savarkar, kibla IT lagi jing haga jing pendep elaka kamram. Kartavya pat hi unka jivan pat raha. Laong menteri rang bado. Kani kejat benriau kesngongo ru yo Mangal Pandey, Tatya Tope, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Chandra Shekhar Azad, Ashfaq Ullah Khan, Ram Prasad Bismil, bat kiwe kinong yakhi, kibala penkenyo ekonong rem, jong kejing sensyar ki pareng, laong menteri rang bado hagaret Ford. Menteri rang bado Modi ulaong baman kinong India, kidap da kejing snow sarong, habaki ken mau, ya kejing klan ki kentai ki India, la kalong ka Rani Lakshmi Bai, ka Jhalkari Bai, ka Chennamma, ne ka Began Hazrat Maha. Barok ki kenhuan haki emlang salang kila abandon kejing angnuat jong ke India ba kambha menta. Man kinong India ke kwa aban yoi ya kejing kala menta. Man kinong shnong ki terang ya ke India ba kambha menta. Kane ke penlong ya ke sorkar bat ki bor sensyar ban kemi bha ya lagi jing terekam. Ki pateng barem ki hak ban abslem ban yo kejing kala. Nre kam long syo kumta menta. Kane ke amrit kal kala ay ya ka kabu hangi banwanra ya ki babon ki jingkala. La kalong kito ke beya kun na gebenta ke jinglat luat ne ki batai ya kari. Dr. Rajendra Prasad, Nehru, Sardar Patel, SP Mukherjee, Lal Bahadur Shastri, Dindayal Upadhyay, JP Narayan, RM Lohia, Vinoba Bhave, Nanaji Deshmukh, Subramanya Bharati. Kadai gesngi bandam hakmat kini kiru kraw. Habangi ekran syapang ka jingya le luat. Ngimla aban klet kiru lom. Bhagwan Birsa Munda, Sidhu Kanhu, Aluri Sitarama Raju, Govind Guru. Kidang dan bon ki kerteng ki belalong ke sur jong ke jingya ki lat luat. Bat ki bala ay mensiam kiru lom ban bat yap na kebenta ke Mei India. Haka azadi ka Amrit Mahotsav. Ngilakan mau iki babon kiriu shlur kari. Haka khatsau terik unailar ngilakan mau ya kejingja bam sngo tenat namar kejing pia ya kari. Menta kadi kesngi ban ken mau ya barok kinong shnong kari kibala no senyang ban penya caprang ya kari hakini ki nyop san snem balalet laong menteri rang bado. Menteri rang bado syo ulaong ba ke India kadi ke kemie jong kejing sensyar pat ba. Ke India kala pensisha bakadon ya jingla bat bakalai kendo ki babon ki jing ha ka jingya lenti bahnyo pusan snem. Kila don ki jingya kendo bas ngosi bat ki jing job ha kini gisnem. Ngilamat ki jing jular namar ki bor kamariang ki thma bat ki be ki jing Hendrai ki jingya teli ha padang ki babon ki jingya per kala long ka bor babetin yangi. Menteri rang bado Narendra Modi ulaong bagabor jong ke India kadon hagi jingya per ki babon haka. Ka India kadika kemie jong ke jing sensyar pat ba, kabala ban pendo bor ki no ki bor ki batmu ban penjot. Ki jingya per he India ki lalong ka jingkit bakyai ki babon. Hendrai kini ke jingya per kadika bayar rap ki India ban ya caprang. Menteri rang bado ulong bahaga senam arajar khatsau. Ki nong shnong kari kila ay ke jingkit kle ban yalam ya kari. Ulaong, ngade ubreu ban nengkong balaka hadian ka jingyo lat lot. Ban yo ekalat ban keren syakari nagaret Ford. Ka jingyalap hargar terangga kadi genuksa bakari baro kawai kaya wanlang ban rakhe ya keburom jongkari. Ulaong ru kumne. Habangilayo jinglat lot kila don bon ki bakran do mensiam bat ki ba artatien ya kelenti ban wanra ki kampenroy. Henry Kim Shim Latib bakadan ke ba pers pang ki beriau jong ka negari. Kim Shim Latib
bakane keri kalong ke bakerpang. Ke India kedai ke imlang salang badon ya ke jing angnut, ha ke bai ke jing kala la aibor da ke mensi metrailang. Ki breu ke India ki kwa ke jing kala babha, bat ki kwa ban no senyang syaki. Man ke sarkar ke hak ban kemi ya kini ke jing angnut. Hagi senam banwan, ngihap ban pelet jingmut ha ka panchpran. Kebenengkong, banyak caprang di ke jingkut jingmut bakham krau, ban manra ke India balaya caprang bah. Kabaar, ban wengno ya baro ka mensim jinglong merau. Kabalai, ban snow sarong ya la ka jingyo pateng. Kabasau, ka jingklan na ka jingya teli, bat kabasan, ki kamram kinong syong ba kentup, ya menteri rang ba ado, bat ki menteri rang ba jong ki jela. Laong menteri rang ba ado. Ngidai ban snow sarong ya baro ki jat ketien hakari. Langinang ya ka ketien na ngimnang ya ka. Ngidai ban snow sarong ya ka, namar ki pateng bahaswa kilaai yaka hangi. Menta ngiyo ya ke jing trekam Digital India. Ki kam startup kila nang kio hakari. Bat ki sap ki babon ki mi na ki nong ba bahap haga tier 2 bat tier 3. Ngihap ban nget halaki jong ki jingla. Menteri rang bado Modi ule aware ki India ban kentio ya ka mari rengkat haga long kentai long senrang bat haga emlang salang banuan ra ke jinge teli. Kawai ni kibenta bakongsan ha kejingkran menteri rang bado Modi kalong haba ukran na kabor syapang ka jingburam ki kentai. Uloong mangi kum kari ngilale ya kawai ke jing bakla. Ngim shimla buram ki kentai ha ki jing ekran jongi ki jingle jingkam jongi ki kentien bangi kran bat ki kam. Hato ngila ban penlong ya ke jingkular ban plat no elade na ke jing bamburam ki kentai da ki jinglong, ki akor, bat ki rukam man la kesengi jongi. Ki kentai kendai ki atiar barat ba, ban penurlong ya ki jing angnut, bat jing po sneo ke India. Ngala abani i, bangila aban le ekani. Ha ke jing kran jong na Redford, menteri rang bado Modi, ulakan mau buram ya Maharishi Aurobindo, ha ke lengko snem sengi kha jong menta kesengi. Menteri rang bado ulakan tui ki samla ban IT elade, haki arpusan snem banwan jong ke jing im jong ki ban kentio ya kari. Ngintrei banwan ra ke jing roy jong ki brio baro. Kata kedai ke jing klan ke India. Ke India hagasin banengkong hadian ke jing lat luot. Kalau yo snow ya ke jing perta made in India. Nakikut jong ke Redford hagasngi rakhe yo lat luot. Wat ki kena ke lekentat ya ke jing ilakai basna sabari. Kane ke peni yangi baka jing shirham jong ka atma nirbhar Bharat kalarung hagi thiet snam jongki. Nadu ka bor bala ban penthamai, hadu ka jing kentio ke jing tay jing shna na ka benta ka jing pulia doktor ngilanang kham le bha habro kiliang. Ka jing up ya ka 5G kalakut. Ka Digital India kan sapoi menta syaman lagi shnong. Ki beriau ki sngo lengo bandan ki batrei kam lajong da ki kor ki bor ka juk menta ki bami na kisnong na nong kendong. Menteri rang bado uloong, teng-teng ya kasap jongi la perking no, da ki kenro jong ka ketien. Kani ka digenduksa jong ka rukom sensyar don bor. Ngide ban sngau sarong ya baro ki jat ketien hakari. Ngila jusyanya haki wei kiri ya ka umpniang na ka benta ki jingdon kam jongi. Ngila temu ban klek lang shipo na kispa ka ethanol bat ka petrol. Kani kalai kum kakam kabae. Henreng ilala ban penurlong haswa ka por balabo ya ka jingkle lang ya ka ethanol bat ka petrol. Kamare rengkat kedai umaushan jong ka jingya chaprang ke India. Menteri rang bado uloong bangin dan kam ban penti kena. Bangin nilong kawai lengba ka jingong ba ka India kawan nengkong. Ngidon kam ban la ban biang bat shanya halade hakal yang kabor. Nadu ka bor bayo na kesngi, hadu ka mission hydrogen. Shadu ka jing pendon kam yagi kali bayat ka boarding elektrik. Ngidon kam man ra ikini syaka kerdan bakam halor. Bangin la ban shania halade hakal yang kabor. Kade ka jing persyang jongi, bagi samla kari kini yo ka jing kersyan jongi na kabenta ki kamwat benya, hagi benta baro. Nadu na hau-hau, hadu ki benta bahat try ki duriau ba.
Na kata kadaw ngi penyar ke space mission bat ke deep ocean mission. Ka jubab jong kalawe ke syong hagi jaka ha hau bat hagi duriau. Menteri rang bado Modi haba penrem ya ke jingbam sab bat ka parivarbat ulaong. Kidon artli gijing bang ya kendo menta. Ka jingbam sab bat ka parivarbat ne ka jingle siliang. Ka jingbam sab ka bam kron nya kari bat ngihap banele persya eka. Ngihap ban pensengu tu pat ba syapang ka parivarvat kenang bangin penya caprang ya kari bat ay ki kum badai hok. Kito ki bal lute ke India ha ki sarkar balalet ki hap ban siu ya la ki jong ki jingle abam hok jong ki menta. Ngila kurup no i ki jingbam klop. Ngadon kame ke jing kersan jong pi ha kene ke jing kun persya ke jingbam sap. Ngidon kam ban penduk bor ya ke jingbam sap bat ya ki babam sap. Kibabon ki jaka trekam ha India kila syakta ha ka jingle siliang. Kani kam dai tang ha ka kam san perthai. Kani ka kentiu ya ka jingbam sap. Ngidon kam ban plat luat ya kari na ka jingle siliang tang ya lagi jong. Na marba kani ka kanglat ya ka jingya caprang kari. Menteri rang bado Modi ule aware ya ka rukom sensyar bayale ban kieu ban ikiwei. Henrei ke badon pat ya ka jinge trailang. Menteri rang bado uloong ai bakan don kemensiam ya le ban kambha ban ikiwei hapedeng gijela hagi benta beper. Kemensiam jong ka tim India kan kentiu kari bat yarap ban pun urlong ya kijing po sneu ki shispa laipo klur kinong India. Loong menteri rang bado Modi haswa ban penkut ya kijing keren Haret Fort. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Bharat Mata ki jai, Bharat Mata ki jai, Bharat Mata ki jai. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram.